Iti kwartayo na nang, tatang. Sagta 3,000 pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ko? Uwan, tatang. Ay, alang araw, tanay. Awan makukwartamay kaninanang mau. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunan. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga 10 pisos ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Adumot ti magatang daytan Ado noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Kanawan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iyagmo ti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot nga minday ta nga inam. Saanan, tadapay kwartame kung kunana. Ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusan anak kaw. Ben! Di kalaagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, gundawayam nga awaten, tiyan yaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, taitad namot aminan asweldo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, ada nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, adan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, intasabto na ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan. Di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan kasta aya. Nanta, masahiyag tabukot mao anak ka. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahin ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Ay, wan, nagsweldo gaya mo jay kamsat mao. Kat inikanda kami manan kan ni inam anak ka. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan nakaw. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami matkan ni Romeo ti agmarmar kahit iti masapsapol ito'y balay. Ne, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilay. Yak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mao. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na ja Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa.
taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangdod ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-baketan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaan ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. No, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na kitan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga men iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, andamot pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka. Imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak. Saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dak dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market, iti balay, iti masapsapul tayo. Uwan mana. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang da ito'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mulaak pa'y lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin ti mangmula. Tapno adan to apitan tayo. Uray nateng no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adanton may patakdar nga bala ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Mala nga road. Sikat makaam mo anak ko. At iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samet kwarta mo nanak ko. Adda, nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo, no? Adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apagipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata, nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo. Tulungan kayo pa'y. Makauray dita, ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority, nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong to na awanan ti paggastusak, nanang. Kwartaman, bakit? Kwartamanan, inikan na kalangaruden ni Romeo.
Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang tadyay babae nga anak ta? Iimot dayjay. Ado ngamin ti paggastusan ni Jessa. Kita kat nakagatangan iti basit alutin na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layo nam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Ada na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay tiyor ornungam. Apay, gumatang kamot ayay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayag ak pa itinapaot bakit. Nay, akin kutsi tinagluganam asimang pet manang Jessa. Kutsi ka, ginatang ko iti sikanhan. Kastaya. Nasaya ta, taddan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornungak. Iso nga awan mait itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kay, amom nga rudan, tagmaneho. Agpasuruak, nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo, siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod mo ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam, Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang tudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga luti ija si dag ijay ili. Kasla kayat kumanan nga hulugan da jay. Iurnongak manan da jay tagatangak kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam di tasango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, dwaribaw. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaw dita puso. Haan nga kumporme, Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo ba't ngamin? Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan matkait di Kasla sideline mo na datoy. Sikati na lagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kastaya. Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay. Nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na.
Di bali tada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa daduma saan nga agawin. Pagturturukan na nga'y. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Kaano bumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka nga naglaing ka pala nga agpangag. Bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Tada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itian niya ako maaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga crush nak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Tapos siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man nakitidadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iji opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo't gaya mo kwartang aramate nga agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar iji bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Nukas ta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Lukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ata. Ado ti karup-rupa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Diya ko nagsubli ti trabaho Jessa. Agaplaya-klayan nga gabrod. Nag-resign kan aya? Wait, isa rugyak mo itong tiagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para ka natati pa nagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta dakkel mo ti magastos. Anya?
Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidag dumalote ma. Masukatan to iti ado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tap na adaw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati pa ng ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya manang. Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay kukumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan mi pa iti kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita amno asino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napikiak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na na. Inala na amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala! Sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangaluti. Ang tapay mo tayo may salotem. Sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapike iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sanikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napike kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Nakaim imot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartam man kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw iti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak jay 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dito kalaban? Ha? Agore ka. Isang samot na jay tay nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ah! Hasas, agwalan. Nukasta, grupo natin nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakitak ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumadyo sa. Di ka na nagawid.
Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan itinagakan lugan ko. Nagrigrigatak na gidya nga inpunpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nakpinji. Bulbulas tugi kamat gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki di lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. So ti pagbayad ko kin ka. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Aday jerwa rapok. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba. Tugaw na ngagdeng-deng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malaing kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo ide. Iswa na salon at kami. Wen nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kiniapong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo, Ay, Wayne. Andayin sangpet kong agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbaglaasi daan da apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amasin da aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Natenglaeng ti rumbeng ipasindak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matayin adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tinutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne ko mahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarrat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Ag nateng kailatan. Ken ag-exercise kayaw. Nakapsut da apungan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance me kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak.
Nilang sunya ti agnumnumar iti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akas tati pa nagsasaom amanong? Di mimut al-almanengket ti kwartada ng kentatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma taggasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kentatang? Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya, saan man at ila ipaspasidayo ka dananang kentatang? Kakaisuna anasalun at da. Pag sidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada, da kayo nga aginat aking pasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi na, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kentatang tag-exercise, manong. Kat ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumbay jay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagapon nyo apong. Sana, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napambanog kayo. Apo, yan na sakman iti danam. Sana nakabalan ng iti sakap tagodang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Ida agawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K maawat to da apong mo numadanon da ti 100 atawon. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko? Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang umutang ka na kayo. Di yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta. Ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang intun sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad-kad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang. Iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numamuan na dayta. Anya ko mo ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Nakabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me Tala nga roday. Di yu liplipatan ti mapanagsumba Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak man so niya. Nananang kantatangay.
Agboy-boya iti TV ni Nanang. Nakaidamot ni Tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubot ka yawn. Hintay agsumba ita saan? Masagutak arumuwa, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong, saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan amakabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang tibagida ang nagsumba. May ruamdan to Lasting manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami ay may kanagitikan kanan may makaumati natang. Di kayagdanag, Lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita natang tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilo! Apay ngatan. Ay, hinta kita, Japok. Noon niya Japok-pok kau na. Ay na, Pilola kay. Apayan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, hustol. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, aminaybay ano ni Tatang? Ne, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyumot ka ni Tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung taray iti hospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni Tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta ni ay? Sa pay 200k di inutang ka. Eksakto iti maawat na kumaka ni Nanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Saan pa yan, Nanang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni Tatang. Orayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginanan, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yung manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni Tatang mo. Hingam diyo kumabaybay antibagiyo, Nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni Tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni Nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakanyaw. Saan pa'y nga rod, tadi namot kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito Nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Masadsadot akon nga agbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta kanayon. Lola, aldawan. Di kayo mula bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kaslajak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola.
Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kung ti sumurot ka ni lolom, di na malay nore nga minanday di alakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyal, intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko, pagyamanak iti apo. Ngamno siyanan, awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pa'y. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biag ni nanang kabagis. Aburido ak nga raon. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Di mo amo ti pagpatinggaan ti biag dananang kantatang. Isu nga road at di yu baybayan ni nanang. Papigsaan tayo. Wano saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot di nanang ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang ni tateris ti balay da sunya. Sigur mo't ano kasto nagsapak at nakatugaw nakasikkawil dita. Manungaal daw langan ti palabsang. Kasangayon ni nanang. Mambayadak ton ti utang kaw. Uray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Ospital? Asinaw tiyad da ijay? Ala! No kasta? Di yu pa amaw? Kano intare da di ospital ni nanang yu? Tadida ka numariing? Anya? Kan kasla na ibagada saanan nga gang angay. Anya? Sana mabali na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanan. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay ngayimpan mo matayin. Apay ngay di mo inuray ti kasakay mo. Talaga akas na, uncle. Pagyamanan tayo kiti, Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa'y itangay. Awanan, tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagay. Nagsapa kamutan nga imay. Alas 6 pa'y laang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagay. Kasanukat pa rin katindak mo't asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dak mo't laurayan. Iso dito man pala balay ti paglimengak kabagay. No ijay mo't balay ti paglimengak. Awan kanek naglimeng. Naimbag dito itaado ti abasto diti balayaw. Uray agmalmalimak nga gigyan diti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel akamalik kabagis. Tiamok namin kat mabayag paya matay dananang kentatang. Bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo.
Ko, impostak iti palot ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Pagbabawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulo nagpanunot no pangalaki ti pagbayad ko. Agpaibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasensya kan. Nanang, ibagayon to ko ni tatang, pa-extensyonak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay laan, kat nagdakkel lang arudan. At dapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyonak, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyonak mo lang, tapno lumawa basit. Ngalak makamo kang arud Sana balay tabalay mo magdaytuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamo kaan wanya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangarod pa second floor ko ng mabayag samot. Mabibiit na extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga rod. Isa pa extension ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extension ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extension iti balay. Uwan tatang, makurangan na iti kinalawa na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Adda pa'y magtay may sabakan ti asilain. Kurang pa'y da jay tatang. Oray kumaano addan asawam ta isaw. Ay kat addan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mangpet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamad kan kapalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpad dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ako ni Erlinda. Nagbiitan nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pailaan kat ni. Mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya? Apay, ada manen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya mo nobya na. Wen nga rod. Ay ket nasaya at ada manen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay? Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat as daglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada susuwapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan katawanan na. 35. Kawan Ay, naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta atawag. Wan bareng makaanak pa'y agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala
Uray ta, adamat do anwang, ken talo abaka jay anak mo. Na, apay partin tayo amin dagi jay aya. Nagadun ngay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy nukas kasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam, apay akaslan naliday kayo? Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat, man, ano kumaayan no balo? Awan mo't dakas na. Wen nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na, nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Kan 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat di ti balay ananang. Ha? Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay. Sana bale, ta agsuswelduak mo nanang. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la asyak? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayo niti balay ka dagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay yuman pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko api niya kan abokado. Ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalag no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko, nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay, jakmet makitkitan arumrum war ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay, agpapapu daw. Saan? Makumikum lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Lukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, ohay. Insangput amin ni Erlinda dagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagut mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta agdipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagut jay manugang yo anya. Nagagut nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya manugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan nga agpatay-patay. Naalertaw. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasane! Ay, saan anak ko ya? Ingkakitaan dya sawam. Intaray da kanu di ospital. Ha? Apay na nang? Naan-ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadung parkang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, bayitan ka ng itanak.
Pinalawan na kami, matay. Erlinda! Anyat gatangem sa di kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pailangan dito sa sangot istoryo. Barang makiliw-liwag ak no addaak dito eh. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasamak iji asawam. Kakas-kasaryo pailaang ngam natay matadagusang. Uwan nga ro tante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya nga taday ta plano ante. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay Kanayon ti panagsangit da. Isa masyanak unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, dagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay, di balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan? Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na idda dito ibalay. Ay, kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta Aga-asimot ta lima abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyamanak, tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagusin. Awan karba nga kakundi pakiput sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang. Adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Balo manhan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang na balo. Kaya't kukuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw timakamaw. Payakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya di nasawa na? Ay kat kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo inisakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wine. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasarmot lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat sorry nga rod Okay.
dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat di anak ta. At dapay maki di tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ati pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. Adda mamagaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay na, narigat ti kasta anak ko. Ag panunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay kat, adda kada kayo day ta, anak kaw. Sa nabalay, ta no malpasak ng agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak put lang agluto. Sumardang kayaw, nakarariwawa kayaw, kamaturog da tao. Ikay jay man, kayat yu ti mabasnutan. May sa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab awam ti tal. Aya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may istresak dito yun. Nagadotan na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaedan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno iti ubing diti balay saan tayo madakabkabagyan. Ay kat gagangay na Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Mala. Sana balay ta dakkel ti sweldo ni Celia. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay kita dalakat itulong na. Tulungan na Awan mabalain. Tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-ijay. Sani, malaminak. Ulis anak man. Kurang ti ulis ko. Likit, no dinoble kon ti ulis mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak unay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot ng ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balit ang damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito nubigat. Agsapa mo't gaya man. Celia, bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilangan na nakaturog. Celia? Celia? Saan samot nga agang angos ti asawak? Celia, agring ka! Celia! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo di hospital ni Celia! Apay nga yakas tuyumatan tinapagtang iti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay la agurigor. Gam na dinggay magaya man ni Celia.
Ngayon ti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit ngayon pa ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo niya, nabalo ka, anak ko. Apay, awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sa asawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no, kaya't naman ay adapay mo tayo may sa abakan na, kendwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadun to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang, ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din tayo ngay pagbagayo. Apay, kaya't mumat ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahi tangay bagbagamon bakal. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer? Ay, anaw, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katun si kamot na ti problema ka. Nalangaraw da makamo kayo no kaya't yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag matin nga agdenden na dasani kan ti asawan ngumawan pa'y mat anak da. Apay ngay kat ubing pa'y mat ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor ipag. Kat agpadada ka nung anda deprensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong iti nasingpit nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulata.
Kumusta ni insan mo lo, Antipanyang? Mayatan, di nablong abaga na. Mayat meten, Diego kaanakan. Naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, ken naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayaw. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano nakutong. Sapay nagdakil tay bagina anaibaltog. Ngala, di napatag. Naimbaganan di kasinsin ka, wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan Antipanyang di ta paraangan da kat kinumustak ni insan mulo. Kat kumusta ka nun di kasinsin mo? Intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Kustaya. Mayat nga ron tasaan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Uwan nga rod Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot ka. Ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Uwan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Iso jak amon no pud na nalaing wano saan. Apay bireng. Aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akaanakak. Ngam di kay maala makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agur-uray kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatalo tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante, no anyat ko na. Di yun ibaybayag tanay, mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam iti insingasing na Antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak muteng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag kami. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagik. Amang ano day ta ti makagapo no apaya marigatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabutang nga sa asawamat. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman. Diego, lakay, ayam mo. Apay. Ay. Apay nakadalupisak kamot na tanita paglablabaam. Diya makata, der. Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay. Diyak ka palan ti tumakder lakay. Tulungan nak. Ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay, ta ipailod tiyo. May mayat no maipan adagos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Nibagat ko tata. Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan kan tay tiday tasilid ti pangilutakin ka. Itangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar tata? Saan?
Tamasapol a sagrado ti pagilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laing may. Agtugaw ka lang dita ading. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi amang ngilot. Isunsamat nga karasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahi amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadiyamat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo maigaraw-garaw ko ti saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Ang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadi daduma anapan ni Jeket nagbayad damay. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatayin bakit? Wan, kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul a mailot at agos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alangarot Aganlad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na nyamanan nga oras nga gawidak. Jak amo na dumanan ti pila. Amom matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam ngarot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan di talakay. Nay, nagkapuam gigaw. Di tama ni storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kani bakit? Nay, apay, sumip ngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsangput-mut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y anaimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit antay. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't di aywan, total. Agpapailot mo't laangan ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at adayta, antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamot na antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak, barang agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mijitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak di mulak nga abakan laya. Naruutan damutin. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka lang nga agur-uray ijay. Amumot nga ado ti dumay dayo ijay.
Alangaron, angam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay, saanan. Kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Siyaklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa'y akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Ha? Kasta aya? Alangarot Maring maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupon nak mamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan numasulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit? Saan pa'y kanungarod ang mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan? Wen tap no sigurado ti pan nagsikog kunto lakay. Kan tap no sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti pan nagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasanong agsikog at nagsina kami iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumot ti patakaran di mangilot. Talipasin da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang ka no di na ilepas. Sa bay aklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpato yung matris ko, Inal daw mata na mapan kaagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bering. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, na. Makapangpanganak na una yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo din tangay. Mapalinday tan. Alan, na. Kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bering. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak do asin o ti balabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Bering. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam na ita. Kabailam akanan da ita nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabailakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka.
Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, diyak mo, ante. Saan na ka nagbinulan na palabas sa bulan, ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't mo kuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar aramidom dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wan, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kitaan di asawam. Madama manunti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaiso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan di asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan, adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ng tisikog mo, bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa ludsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak iti nagbaatan ta. Ay, diyak mo Ang si kamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itak. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impake ka? Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan, taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutom, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. Nukasta, talaga apimanawan ka anakan. Wanante. Pagpudpudnuak no asino ti lalaki na. Awan mo't may baga na. Ala, pudno ay ang atang at dalalaki na. Amang ano atap mula Kasano ajak agatap, kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na, nagsikaw. Ay, day talaang ngam kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo, ante? Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige, ante. Kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimpagtanda ka. Awan na nyaman na, ante. Iso na lang, ta agpila tayo. Ta anumanan ti tao. Wan nga road. Asino pa'y dagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Ni Bering matay jay kaanakan. Apay nga da dito'y. Ne, isumati para awat iti number. Dahil ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito. Tsak amua, ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan.
Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kinilakay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atuni ti ama ti sikog na. No bilang taagsubli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Diyan mo insan. Narigat ti agsao iti patapos. Diyak pala masumbatan tayo ta. Dibar! Lungkataman da ito'y. Dibar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dibar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asak ti ama ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod ta kasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na ah. Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuana kunak. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asak ti ama tain inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbagatan ta. Idi nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbagatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, Dimbar. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met ten tinabartek iti. Nga malagip ko matlat dagiti inararamid ko. Saan kayo siguro anabartek unay ah? Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog ken kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na ah. Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang apay, itulog ko nga raw, apikutin dak dagita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga, ti amat na sikog mo, Juniper. Ni Dimbar nga rod tatang, ngam di namat bigbigan na putot na daytoy, paglibakan namat. Sigurado ka, ngay so ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na, tayo nakasarita. No kasapulan ngay kak iti pagnakman na. Aramida. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramidan tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pagadalam na ita napasamakin ka. Anya ngay, kapilitanan nga aganak ka abalasang. Pakawanindak ko matatang.
Kasanungay, Maridalia. Masikugmutan jay anak kaw. Wan nga road, pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanunga raw. Apay nga yakas jay. Ay, tiyak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kaw. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makin-inaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay dinak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimudaw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanti imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mo't saan? Sika talaga. Amom, adada ating maar ka. Thank you Uresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahanim niya. Adda na amwak anak kaw. Anya day tatatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tantatang. Ngam na ko na ninemya, anamin dala ka no anagkuyog. Kahit pinagbagaam ko maninemya mga numay tulad ken ka. Imbagak matatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlatang agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden Amang ibagana paya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan kunaan pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kayat. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman ak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Kasta ay Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numalaman, tamamalaman day jay. Ay, kasta aya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak Nanang. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam ni Nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na ide.
Day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikugak? Kat? Nagbunga ati napasama kiti nagbautan ta. Ay, di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikug mo? Laglagi pa akagap-gapum iji Manila, idi adda napasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, ang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, wano saan? Anya kamutan, Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amuyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit basta dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayjaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang ka. Naimbag nga orasyo, tata. Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas, tatang. Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jakleim pagaro pakas dito ugali day di a tao. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod. Nagsakit tinaramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Panagkita yun na ita. Taatapan yung amin na putot ko na jay. Saan man anak ko? Talaga akaing-ingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nemya. Kaing-ingas mo mutlaeng. Di yun man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagit ati ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaing-ingas mula unay. Awa, adayaw. Jakpat yun da ita. Jakmarik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga amin amang tad, di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wen nga rod, ngam bay amon day di a tao nimya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wen ang
Amom, adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksik. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Nga maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanong ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos niya. Ay, wana. Panunutan ta pa imbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanen plano ang mga asawa. Adamot Ngam nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. Adda nobyam. Asinaw. Bayan niyaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino nga'y dayta? Kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sabali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na iti biyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan bakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pwesto na iti pag-iinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket ammaw, ay na, agpadaan na lalaing dagiti iputot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Ni, huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimber anya, anak kaw. Kita mo't dagi ito impupos na. Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na Dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana? Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtit alalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga rod. Jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umayin na akseptan dito'y barangan, mahal. Umayin na kumbahan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray, saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper, wano ni Naimia. Imbagdagay jay ata makaanak da. Kun adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutumot ni Marian
Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaak. Ay uray awawaan. Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak, agsinatan, tanaumaakkan kan. Kastagayam. Anay ko, apay dinanog mo ti subsug po ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaanak. Makapaupay mo't nga minkar aramidam. Minalam nga agbartag ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kaya't mo, tekan ka mat. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan iba inanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastang itsuram. Agulay ka ditan. Bilangang kadimber. Maysa! Wen Marian, umaya ka un. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayandan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin, adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada, anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to, dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund akaanakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalaeng akaratista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagababangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, nukas jay nga pa anak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di nakbasta masinaan, ta inayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian. Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak.